Ebusia me mo bibi akwa ba de by emergency Ghana TV so and next story amensaka e wo fidie ha se na ye futusem kese e de ma tenant no eni fearfo na ejo mo de omo dan emma nkofo no e ye futusem kese e de ma mo ye nua baby e de na sem abeda ohenini e wo Sompa TV na sem o de ba ye se obi eja na opedan e na obi tre no baby adan e wo na okohwe dan no who ne said dying in any enyo now so na wetie sika no e de ama nipa na wie na nipa na ka kire ne se onkodwe ho se still no ye interested e wo dan ho ana eja waba aba be ka kire ne na kwan ya nipa na de ne fa so no neni enyo ho enti de aba be piem ofide mu asese eja ye mo ani ntebusia ye nsema ne enko ne nkoti mu nsema ma na nso hye ne nso so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ase kame ho ne guhwe video no ayi no free by tafo kumase wa na oba ne kwa adu dan yensia ono so dan yensia koto o pankro no kwa afone pankro no de senka madam asembe na aba ete say achonya me ade o bai show o bible correct before ko shaka sapre ko shira punu bodua o pede ya he acho me pe bible mo anu so kon ya so de e ka so me ko CCM eno ne de ya he acho charismatic Kenaland ministry e wa mu chi asai acho echia CCM na ya jisu the promised land CCM the promised land pedas asembe na dia fansa to bible no so usani fa na ba odin eye me blessing oben beside the bible so inside the bible sa sama me be kan sa sama me be kan no creature do me ndit onyame bo am order blessing asembe na aba ama mpacho ewie di anya bone me pacho eye Mr Daniel e wo pankro no nti na me pedan e na agent ni di me call to odi me call na o ka chere me say 2 years na 4,000 enti ye call ye e na me hu dan ni se manage hu ti me 2 years na say 4,000 okay me pacho e na ye call na edwuma mu na oye drugstore na me ko tu ya 3,000 man e call Sunday anyumre ti me ka chere ni say be 2 days time ni 1,000 me ba be so no so ti adichi Monday Tuesday e na me di 1,000 e ko so no so nti na aka se odi key e be ma me nti mpacho me kwa me di me tua 1,000 man no aka chere me say omu ye bibi wo door no ho enti owie ono abefre me na ma ba abaji key no enti be Tuesday no ni na watch Sunday e no frɛ me say we wie metimi abaye de abaji key no enti me ko no KFC enti me ko me ni me sister e ne call ye enti o ma me key no e na me sister kan say me nko kire no baby a efie ni wo ti ye call ye na me sister ho dan no se o edan de o ye sure say be boa na me sian ti ye ba ye no na bra ne ka kire me say se me hwe na bibi wo ho na me mpa me nka kire no eye mla a eda ho e na me si yo enti me bisa ne say me ba metimi di me kitchen cupboard na si woni me nkuku asi valanda mo ho edan ne ye down below enti do bia na eyina no eno o se o boy bi kra wo ho de ne cylinder si wa de chien na o ma wi a ajo na wono no edan na efie no o hyeso efie wura ne ni ho no krampo no dan na otimu no oni ne mba ne ne yiri ne nkukuo ne aduane ne nsuo nyina e ne daden e na me nso me ka hwe ne se saa de mi ntimi nye se me ne aduane me nkukuo nyina besi dan mu de mi ntimi nti oye no se de me ma 1 week kodwene ho se wo mpede a mesan do sika ama o back and da na fama de ma me so e na me see you nti me ye na me kura me ka hwe se 1 week no kura e ndru enti Sunday anwumra de cheat Monday Tuesday na me friend say me ne nji dan nti me ba abaji me sika e no se wo me kura adechi Wednesday metu kwan nti me ba Thursday no abaji me nso ya na Thursday me ko Christian me de boss na eko nti me ba Saturdays e na me se me kura Thursday me ni ho enti nka metimi ama me Easter na abaji ana o se da be mema ho bida se me ana me betue sika na e de na me baji a obi na e baji ama me nti me nkomra e na me see you enti mpacho me ko ba e bedu Saturday na anopa enti awia mo na me friend say me pacho me ba baji me sika afei de o se gi so bi baji dan no ansa na me nsa aka sika no me nso bebi ametima ye tu me 3 months ni ye tu kana o de ma na de chie na no me pacho agi so bi baji dan o so bi baji dan no enti me start down for your police no no se ne o friend na aka e bia na
wate ase di scanner mama ono no friend na o se ono en ye gisi wo di favor na ankasa na mama please ni nti wo friend na favor na se en ye ono no sika no kra da fe de wo di akọ dan nti gisi me twen ma month we end e na me se bia meti me month ya sukura pa ho 3 months ne ye tu me denden de na anu anadwo me da ho na favor ne bebo opun me no kra month me ampie yes, I did chairman to me and quid, my Miss Rose and Becquabana, Yayimi near Maguabontin, and to me, Giscano dear high dana, and now was to say, it's now was to say, I go in where this thing. Man, patch 1 month to cram my bed 3 weeks when Ah! And one person this can be my me patch my mamma. Friend. Kevin, me and your flanny birthday in for Brian Frey and who ran crumbs and frenzy. Akuto. Pankrono drugstore. Hello. Edakoto. Yes. Hello. Edakoto. Hello. Edakoto my head. Me pacho ya frame wa hini ni me adwuma Sompa TV so. Yo, we idea boko eja ba you be di nasema bedaye. Se wo pedaye. Na odis cabre wo. Wo no ana ohun se fort wo dan ne ho. E na wo so nkwadwen ho tiri na awotwe. Na so wompa wo magini sika. Na awotwe ne kura nsu afedi wo bagi sika na. Akoye mango ase driver oto ama banchi ama. Da be na ne sabe kan sika onu so ye tu no. Iba chao. Inye edenura ntimakanya se edenura no a amena kasa wo se bo so me so a odo sika ama. Wonya da mana ji sika no. Sika na me ji ye. Na fe wo ka cha me sika no le pa chao tie. Oba da no hono kra no. Na saponi. But o tie sika no bi kra e ro djuma. E o ro bi hu. E me se na o bi cha me se. Kan na ji sika no. Ba chao se. Men kasa ai mi tie o. Obi kasa wa chiri. Obi akasa wa chiri e firi wo ho. No say no dey own timi the pacho na me the first day no a onye ntwi adane kan and me explain kire no say oni kitchen if you kitchen bi and some you ntwi akon if you just ntwi aka and oba ho no say zakoto nyabotrama me maame o ka kire o say kitchen no na wo te ase me boa me pacho wan kanisa o ka kire me say kitchen wo ba emu madam baby aya de na see you cheers kanu be na wo bisakoto o ka sa na bisana ma me say wan kan chem say agent na ka kire say you na kitchen me pacho wan what's me na kan kire me sa o say agent o so na wo ka kire no nye agent blessing I see ka project na do to party me pacho me chan tronto e ba ha be catch you say the catch you say kitchen ni go no wo say jam to no show na kitchen ana me bisa wo say ada na me a ba ni na free me go no wo bisa me na jam na wo bisa no ya na yo ka say me catch you show na kitchen me pacho de a me be jikiri na o bisa me sansem no ono wo ka sansem no because ahene wa say ni nyina ni say that day na wo ka sansem me ahene wa eja asem ni nyina say me ha da fie ho I'm going to go if you run a tema, I want to be a man for man. Okay. I mean, this kind of man. Okay. If me, a damn credit pan line to be here. Yeah, they know who the man. And you know, maybe you say, and when you ask what I want, power one can look at me, no video man. Nipan mine, and the Bishia was out like on one family born money. And then she can all pay 4,000 in over here. I don't go and you go to you. Miss Akote, a 2 running sabo so much on the Beman wall. The patch, what's in the issue? One more thing I said, what's in the what's it said? We are a major and crowd me issue of the sick of man, and one camera me. So, the idea, Mrs. Annaby. Who are the now on Palm Chiaka? Matthias, you know, when you is coming down in Miska. I don't know if you answer all my kitchen, a down the piano of what to walk. Now, so I want the Marco police, you want the Marco. How I jack to Yabutamame, a dino, Papa, so I had you maybe on way no cray. A patch a don, baby, I dick in a ray being. And our sisters who said, yes, why you maybe.
steps no cry me buy na atutu nti wase me sika no bi na odi kwa steps na ye mienu pe e na oye no was afem ho uhu se you no can boy e jimi 2000 let me give you number about you pe no e jimi 2000 eja kotoi twa so madam de eso a na sika na ma ne so de wase bia e be kan the street the so me so an so be kan sika onya na so na tie no e da no so da ho e tu ne nko afa ne ma megum o si fa ne ma megum ma so me so ni 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 asem bia ya da se ma so me da man se asema papa na ka no wase uhu se fault wo dan ne ho ye ka asasem we chiro na akotue sika o me mpacho wa na dan so de onya akotue sika ma nipa ni wi ade obe kan ne sa je obi beche eti we nu ntumi nko ene hwe eti bosome de ufie wura na wotu no pam chew na ne nka why na sa bosome ne so no ma fa sika na ma wa ene ye nyina no sebe o ma na ni obi ade ye nyina ye de emra nso wo ye gina wa chini ya twu ma ju sika ma ebusiafo se na midi kan eka ye no eye futusem kese e de mayen a ye kwakwaje dan no yesre se unhu dan no enwie ya mentua hu sika obi aba be ka kire o se dan wa ha ana se wa ba kwhwe dan fira no bi se u bi surprise mentua sika na nsa na why waju so be kwa kwhwe dan no kona kwhwe dan ni wie na wunzo dan we die meni je hu meni nye ho ansa na wetua ho ka because unye tua ho ka wie fira no be ka kire o se na me use sika ne dia ya ade nti se obi be di ansa na ene die beble na be ka kire wo nti yen hye ne nso dan ni yen kohwe mu nwie ni yen hu ne se ye interested ansa na yate ye sika e di ama obi e di ama fewe bi because unya ate sika ne de mana na later we ka kire ne se na fewe me ni ngi dan hu bi me na den on de obe ka kire o se e ji se o de dan no renti ansa na o du sika mo because that day now this kind of blend asadeda ena firi afọ no so bibi etimi si obi wo no wabetimi aka chen se o de man 2 years o de man 1 year nanso a month no de obeba be ye wodan na afidie na wa ho tete wo pese o tu ni fidan no mu nanso na sika no wedi ewie nti ye ventu ye hofo sika ne die fatu wo kakra ma no ho me kakra ansa na o de aye bibi because nipa de ya adwen etimi sesa nti ye nua be me de ye sre anase ye papa ye sre on piska no emma lady no because isi abebi owo no so ye tu ni gidigidi nti yesre so obema obi ba ada bonten de enya de papa nti bebi on benye ska na efi e de ama ye nuaba ne de omumpe no omumfe ama ye nuaba no asumdie na dani de nia ye de ye hia nti yesre omo so omumfe ska na enye de emma ye nuaba na ebusia ha ena mede mo ebesisha ne so be subscribe na wa like na wa share e dia ma wunue bi catch mami esi anesen eni meeting ye be san so edin hyemu e wa ha bio mebusia